Mama wa Kwaba, wa frame Ajoa searching Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Near notification bell on so for more news. Ebusuan for Mark Jerry, a journalist, Odini Juma, despite media. On Kwabene Marfo and sometimes hosted at a Ghana Muntie Neat FM. Na ebusuan for Mark Jerry, Akana dream e de achire Kwabene Marfo a ochire se oye journalist. And says Odini Juma sa asem no kware no e wo na waka as a journalist no and says obeka asem bia e de abufu ebeba online ni mu. To Akana dream pa e de achire no ewo Ghana Muntie dwumede so ewo Neat FM anape. Na ebusuan for den no kofa ensem we na e bai. Electoral Commission Mami Jane Mensa de ensembia betudwa o kire se next year dwumedia eda ye ni mechira bato a eda ye ni meye babeto no nkane na okoto aba mo de wonsa ehye inkim aye dia dance se wa ba beto aba nti wontumi ntu bio ende Mami Jane Mensa kire se we ye afi ho nemum no ebeye biometric odi nema bebre akeka ho next year abato no ebeye easy na ensem we beto odwa no na Kwabene Marfo kire se Mami Jane Mensa na so ye den o percent kwaba wa sheda sa policy si odibe be mana favor NPP amayokuo no na Ghana fu bi kire se Kwabene Marfo wadwen adwuma is everything okay mana na e was sense mu Kwabene Marfo kana semiwie no na Mark Jerry kire se journalist onye wadwuma sa SSE uka ensema all listeners no ebehu se ampa indeed you are a journalist na wo di wudwuma ye na wo ye oh in fact adokra en fatal Jerry na ode ensem we etudwa efa eye Kwabene Marfo no yes ode tudwa mpo catch the straight e wo nanim a e wa bra no te wo enye so oni wo no te wo pa no catch the busuafo yentie ensem Jerry eka e de kire Kwabene Marfo e wa bra na o ma comment e de afa ensem Mami Jane Mensa e de atudwa no Let's say you support to MPP. Because what in some who can pie say, yeah, educated Crawford would make us say, and you move for MPP. Kwabene. Oh, jai. Ma wa bebato mami educated Debbie bebato nyabote Kwabene nyabote. Besremo ye major story ene eka me discussions aye ba be yen woti mami nchirim. Dia electoral commissioner can say indelible ink no ene uko wo de me form e bia kran toton ye wo Ghana here. Indelible ink the etia we ye free one say yabato no ye de kokromoti na wo de si machine so aka kire wo se Kwabene Marfo ni na kire se wato waba baby bia obekọ bia wo de wonsa anasa wo san kọ eba na sa wo san de wonsa be si machine so machine be ka kire wo se hey wato waba dada eti ema access ne kura na wagurem na wase akwa akoto abani biem ma Jerry wadawo beba to mami Kwabene wato no magumi tim be mesro mami wie na kire se guarantee ben na kire se yo kan ye no kure yisindi dia na kire se dia so dia obeje electoral commission e dia MPP free so and that's na woka wo se gomo won se na wo ye pena me kire se dia wo bi adine ye wonum se omu ye bibi it MPP pen ebe favor political party. Okay, emo me dan say. Okay. Ebe si den na me baby a me to maba. Me to maba ewo eye Taifa CAC. Taifa CAC. Ebe si den na se me koto aba machine hu say me koto ma MPP ni nti obe mama to me yensa. Na Kwabene Marfo de okoto ma NDC. Dondo obeto ba akope. Ebe si den na machine edit. Majority nti adentina Wundimindi mensumi wundi no. Endalebo enke no a adamu soronko no ada na umpese obeyusu. Okay, Martin. Martin me da say. Endalebo enke no. You say on say ne boy ya say. Martin. Wundimi yusu enke no. Okay, Martin. Kwabene it's what they say. And it's about entertaining. So, Kwabene, sentiment to do with him now. Pass some comments here. No, son of the only
here. And Cassan to We are there to educate. Adia, okay. What's that? The woman kind of say. What's it? What's the one more year? Your mama MPP. Sana Wakayo. Sana Baba Wakayo. What's it? What? What's it? Say, Omo ye bibi. Nebe favor MPP. It indelible ink in our man be favor MPP. Is that what you are saying? Indelible ink. Anyway, I need at the point tonight. Ghana with you. Yes, we need. Electoral Commission. Ebam say, Omo Passumje, and woman to one Mwasumje, Mwampe. Inky, and ona Yadi Yawan Sanwa, Okwa Pepper, and ye. Into the Bapunin station one more. Agent ya, what to one who say, Wababeto. But who Pecatran say, and Nadia, you so inky nubio. Na nipa no waba no obeto a okọ eno anu no ntumi nsa amba back maami je mensa wo ho maami je mensa ya so hu o mani aso utuom sa maami wei sa time anu wote ai o se ho ahwan platform so a wayi wo mu pani okasa ayate so osoro abofo but ade no a okasa tia no Obetna wano, wayane 10 times. Autocratic leadership. Obian tunufo. Dia wano pan waye. Adia waye ni aden to kwabebe di tekre wejem besem emfano ho. Adia eye good ne se. Watu waba. Yade wansashe inkim. Enki ya tone say. Anyama na musi democracy expensive no. And ito Kwabene won peneso. Enke no asase ya yusu aye bayo Majari what do say sisu a mutum sa metu biem Majari agency nyina why na so ntumi nsa metu biem e besi na no sa to biem guarantee bai ena maami we betumi di ama yense ntumi nsa metu biem sa ade adiri na aba Majari meba Kwabene David Kwabene enya sa wo ya sa pe amafo beka sa mema unfulo ba na ba bia wo kono se ba bia wo kono ya na matene Mama Lucy, argument. Majari, indelible ink no one near the year and someone for to bend a woman. Fort na why na wakase fort o. Adentina wo ye free ho. What chirem? Set ya de and you know what dear banento ya sum. Oh my young one and Towasum. Majari, one and Towasum. Now, and Toyasum has a gun of Majari. Okay. So one no dear was in your pan or peso ya. Was so a person you Mama question. No problem. MPP for the bitrim. Ono so mattress kro no an odi ko bibi ani secondary school na jasa mattress ba akono ababe ayu abedi ya boy ho abedi ye bebi ho abedi kwakupon ho abedi kusibu afo ho e ma ne de akọ atwemaman secondary school a ene ye friend na fie kobi guess ana mi di wie yo afa de wo kwa fa webra aso ensekan enkotokuro de ade tetetentan cement paint way ensekan pa ya de ye track suit bebre ye tofo track suit na kotokokura track suit yesay ya wade bobo House of Folk track suit yesay ya wade bobo Ghana Blaster track suit yesay ya wade bobo na suku e wo Ghana nyina to track suit schools over 700 yeah, nipa no be 1,500. An average of about 400 students. Now they multiply 700 schools, secondary schools. Trasu to do our own beton. You musa ye won't say. If it's a Ghana bar, Ghana Blasters, Atobi said, Atobi was. And nipa ni bi wo hono mo a
wate asibone kwa so odididie aso no na abo nkofie nyina wa Ghana planting for food and job do nkofie a wo bo na fe eyesai na sika no akwara na tabo no last year for toy last 2 years for toy wo mo awie ko ni nyina nkotokuro ni no to toy etini ehin na ya wudiguo ehia wudiguo ni enkohwe enso no a wo mo ba ya mo de bedon no school bi wo kra no a adonim etu ebi a population be 3000 so mo enkrante kwa 3000 bi awie kwa wo mo nkram enkwara no kwa de enye da bi a no wo mo do